Kao što vidite, ovdje sam već isjeckala piletinu na sitnije komadiće. Imam isjeckanu jednu glavicu luka, zatim 2 paradajza. Ovo je vrhnje za kuhanje, njoke, so, kari, crvena paprika i pavlaka, nešto kao pavlaka. Znači, prvo ću staviti piletinu u tavu da se proprži, a nakon toga dodajem luk, mozzarella, ribani sir i oregano. Od začina sam dodala crvenu slatku papriku, malo karija, zatim začin za piletinu i posolila, znači po ukusu. Vi možete dodati i neke druge začine koje volite, naravno. Mi stavljamo začine koje mi volimo. Sad ćemo propržiti piletinu, a kad završim sa prženjem piletine, izvadit ću je na tanjir, a nastavim sa prženjem luka. Kao što možete vidjeti, piletina je se propržila i sada u istu tavu ubacujem luk. Poslije dodajem paradajz, nakon što je luk propržio, i prodnistam kratko i paradajz. Dodala sam i kaškicu pasta sosa. Ovdje sam stavila vodu i so da prokuha, da mogu poslije ubaciti njoke da se skuhaju. Good dear. Znači, ovdje sam prvo dodala piletinu, isprženu piletinu, zatim ću dodati skuhane njoke, po ovome, tako, zatim dodajem malo paradajz sosa, i nakon paradajz sosa dodajem vrhnje za kuhanje i pavlaku. Ovdje sam stavila malo oregana. Preliću sa ovim. I sada ćemo ovo staviti u rernu, možda na oko 10-15 minuta da se malo zapeče, i poslije toga ćemo izvati i posuti sa rendanom mozzarellom i opet vratiti oko 10 minuta nazad u rernu i naše ukusno jelo sa njokima i piletinom će biti gotovo. Vidimo se kad budemo trebali da pospijemo sir. I nakon 10 minuta što je se zapeklo u rerni, izvadila sam i sada pospam sa ribanom mozzarellom. Ja ću staviti pomalo, nećemo pretjerivati. Vi stavite koliko volite, ako volite više sira, možete staviti i više, naravno. Mi ćemo staviti da nam prekrije fino.
vraćamo nazad u rijernu na oko 10 minuta.